Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailingad itinagan a Luisa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita agken ayat. Barang makaipaay iti adal, kadag iti asino man a makangeg. Pudno launay gayam ti kunada, arumbeng kuma nga ammo tayo a panunuten ti pagimbagan ti pada a tao. Saan la ati bukod tayo a pagsayaatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangasing, adaywam ni Joshua, Luisa. Siyaktiin mo na akayan ayat na. Saan ang mabalin, Margie? Ay ayatak ni Joshua. Ngam siyaktiin mo na akaayat-ayat na kunakmanan. Wan, sikatin mo na. Ngam inaram na, nga oray addakan itibiyag na. Kaya't nasawan, siya kon kay ayatan na. Talaga gayam nga awanan kay ti Asi. Tilaang kayat mo ti sursurutan. Sige ka, sige, nga oray amom nga damasakitan. Aga-agaw. Anya, ha, tasyak pa yan ti pagsawam iti kasta. Awanan kamit iti bain na niya. Sika ti awanan bain. Gaputan na kirelasyon kalatakan ni Joshua, nga uray amom nga adda iti biyag na. Natangsit ka? Ibo ko! Ipungot ka mat! Di ko lang ibatak tibok mo? Sige! Guyod ang tibok ko! Tadyak mo't ibatan tibok mo! Para makita mo sino ti ag-surrender ka dat! Ay na, best! Nakiapa ka, gapulang iti lalaki? Kasano nga min ajak makiapa? Kat nagtangsit mo't dayjay amarji? Ngam, si kakanutim mo na anang ipungot kan kuha na. Wan, gapo day ta itinalaos arurod ko. Apay, awan aya ti daddo maalalaki, tauray kalamakin inagaw. Ay na, best. Ado alalaki. Ngam nila ang Joshua tinakarik na ak itinagpay dumang ayat. Saan mo't agwapo? Apay, anya ayat ti kinayat mo iti dayjay alalaki. Grabe ka man. Apay, adangarod mabalin ko no ni Joshua tinakarik na ak iti ayat. Saan mo't ang mabalin nga oray asino laditan? Ay, Maladin akong kontraan, Cindy. Itaak laang anakarik na iti ayat. Isuat din akong kontraan, best. ala, wanan. Makaamukan iti biyag mo. Amok mo't lang, adi mo kayat adenggan ti anyaman nga ibagak. Joshua, di mo man ngamin katungtong dayja a babae? Saan mo ta? Isuti mas asidag namin kanyak. Kat di mo ngamin panpansinan No kasjay nga umasidagkan ka, panawam. Wen, danag mo na ya. Agsigsigurado ak laang. Anya nga iti amok. Sika talaga, Luisa. Relax. Amom, sika lang tilinaon ti pusok. Talaga? Wen. Maamok laang ang makisinsin narak kapay laang kan kuana. Agsagana ka kanya. Wen, mamati ka di kanyak. Jak to pulos aramidan day ta. Ay ayatan ka unay, Luisa. Ikan ako maitigundaway. Tapno maipariknakan kan ikinapudnok. Awan ti sumgar adut-dut ko ken ka, Donald. Isa apang nga asim, tadi na ko nariribukan. Anya? Kan may sa, amumat nga dan kaayan ayat ko. Makitkita na kami pa'y nga agkoy-kuyog. Iso apang nga asim, tas sardengan na kon.
Ngam addan kaayan ayat ni Joshua. Di kan makinagaw kan ni Margie kaayan ayat na. Anya? Luisa, siyak ti maibagay kan ka. Gaputawan no biyak ang masakitan, no bilang tadatati agdan na. Ni Joshua ngay. Adda ni Margie ang mangilablaban iti relasyon da. Anya? Hoy, Donald, di nakman isuro. Ala, pumanaw ka man ng aminan. Tadyak kayat ang makita ti panagrup-rupam. Alang Rod, panawan kan. Ngamsapay la kuma. Tapanunutam ana imbag dagiti imbagbagak. Kita man ngamin ti suot day ta Margie. Nakabistida. Kunamlan maibagay kan kuana. Ay na best. Inayadam man ngamin ti magna. Mabwisitak amang sarsarno kan kuana. Ay na, Luisa. Tila madildilaw mo, mat. Magnakakitin. Tama nga numala daw ta. Kasano ngamin? Makapasuron. Ay, jak amukan ka. Awan mo tidakas nga aramidan jay tao kan ka. Ngam apaya kasta ka. Kasano? Ririribukan na ti relasyon mi kini Joshua. Ni Margie tiriribo? Wano si ka? Anya? Si ka tinang riribok no ararigan, Luisa. Gaputagin ng dawayam ti saan da pa nagkinaawatan. Anya? Wenmat, sana ya? Hay, usto daytan. Gaputa amok adinak mat na isangkit. Isakit ka, no amok asika ti husto. Ngam no saan, dilawen ka. Gaputa para matlaang iti pagsaya atam. Joshua, agkasarta nga minan. Tapno di natan riribukan pa ni Margie. Agurno nga pa iti busbusan ta, Luisa. Tapno di tanto marigatan inton agdan nata. Sa bagay matkit di. Sana bale, tadatamat latag katuluyan. Di kan pulos isukat. Ikalimday ta, Joshua. Wen, awanan ti daduma pa'y nga inayat ko. No di si kalaeng. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Nulukon nak, Joshua. Iso di nakpadpadasan. Hala ka, Luisa. Damag ko kat masikog ka no ni Margie. Ano? Oo! Timakder ka mo't tanadagos. Danunggak day di ang Margie. Ti awanan bain. Anya? Apay kumadanugam. Mapan ko kumprontaran. Gaputa amok aginargari na ni Joshua. Tapno di ang sina. Wano ibagbaga na lang ang amasikog. Tapno sublian ni Joshua ang nobyo. Ay na, Luisa. Agparbeng ka kuma. Panunutam nga agnobyo dagiti dua. Sakbay anak relasyon ka ni Joshua. Kasanon, no nailaw ang dagayam idi, kat nagbunga, ngam itala amaamuan. Iso nga agtanang ka, Luisa. Saan asinsinan ti sitwasyon yu? Ang mga no si kamot lang ti mayaw-awan, wano maisagma. San? Gaputa amok asyak kipilyan ni Joshua. Si papa kong babaak ngayon masadagkan ka, Luisa. Baron maasi ka kanya. Anya? Amok anak kadanon kan ti damag may papan kanyak. Kat iso kumatibagak kan ka ita. Wan? Amok? Kat? Anya ti kayat mo ama pasamak ita? Ipabusoy mon kumakanyak ni Joshua. Ipagpagapumla ko man iti agbalin nga anak mi. Sigurado ka kadi? Aputot na day tasikog mo? Juan, gaputan nila ang Joshua tinagbalin na kaayan ayat ko. Nagulo lang ang ti relasyon mi idi simangbay ka iti biyag na. Anya? Tasyak pa iti aking basol iti panagsinayo? Uray di mo aklunan, ngam iso ti kinapudno. Anya? Ngam, di ka madanagan. No si katipilyan ni Joshua, awanan ti maaramidak. Sapay kuma, tanaragsak kayo akanayon.
Joshua. Masikog matgayam ni Margie. Wen ka nung harad, Luisa. Awatan ka si Pupuso. Nga oray addaan kan itiputot. Ngam pangaasim, siyak ti ikalaysam. Wen, ket agyamanak, gapot adi ka na upa itinamuan. Sa anak ang maupay, Joshua. Gaputa ay ayatan ka unay. Basta din ang kumanukuhan. Wen ka di ka madanagan. Awanan ti panagaad ko ka ni Margie. Sika lang ti linaon ti puso. Agyamanak, Joshua. Diyak kabalan lumapukaw kay tibiyag ko. Awan pagdanagam, gapot agtali ng edak itisidong mo. Nga uran niya pwede mapaspasama. Ikasar na ngarudan. Tapno ditan agsina. Agurno nga pa ya. Tapno sa ganaan tayo ti usto ti panagkalaysata. Anya ka diti plano yo iti kadendennam. Nabayagan nga agdenden na kayo. Ang kaslawan mat plano yung agkasar. Di yu ibaga akas tanalatan. Agdenden na kayo laang aginggat kay kayatyaw. Bayan nyo, tatang. Kasaritak to tinobyok no anya ti kunana. Ay katuna. Nasaysaya at matlaang no agkasar kayo. Kasanaon no agsikog ka. Ala, wanan, tatang. Kasaritak to. Para matlaang kada kayo dayto nga ibagbagahak anak ko. Isong agkalay sa kayo. Wan, tatang. Kaya't kung agkasar kamin, tapno adda pang tenglakin ni Joshua. Oh, kumusta kan, Luisa? Naragsaklat na, best. Kaputa ka na yun akadwak ti ay ayatek alalaki. Nga maapay nga rod adi kay pay agkasar. Ay, day tangarod ka. Saan kanupay anak kasagana ni Joshua? Anya? Kat no nabayagan nga agayan ayat kayo. Wan nga rod, best. Ibagbagak mo't ano mabalin, agkasar kami kuman. Ngam ko na namat nga agdan na kami payla ka no. Anya? Wan, day tati ko na. Adakan ka. No kasta ti kayat mo. Good, kunan Anya nga rod. Tinapatag, saan kami agsina? Ay, when Luisa, no kasta ti pangadeng mo. Ay, when gayam. Amo, dandanin ti panagkalay sa da Donald kan Margie. Anya? Agkalay sa da Donald kan Margie? Katuan. Madlaw ko ti kinaragsak da adwa. Nga oray adda anak ni Margie, iti sabali alalaki. Wen, Luisa. Si Pupuso nga inaklon ni Donald ti putot ni Joshua. Iso nga ita, agkalaysadan ka ni Margie. Amok, ti adda dita panunot mo, friend. Ang kasta talaga tinapudno nga ayat. Awan ti pilpilyan na. Kan, awan anyaman na no anya tinapalabas ti maysa a tao. Nabartak ka manin anagawid, Joshua. Sumabali ata, kabalak pa eh. Apay kasta ka matan. Adda ka di parikot. Ibagam kumano adda parikot. Tapno saan akong formula ditan ti pampanunutan. Pasensya ka na. Amo ka masakitan kahit ibagak. Agam dyan, kaya ti agilimad kan ka. Kinapod na, Luisa. Agbababawi akiti inaramid ko kini Margie. Makonsensya kiti panang talikod ko iti responsibilidad ko kan ko na.
kang runaan ti anak mi. Anya? Uli tagtagid daw ti pamakawan. Iti panang pasakit ko iti riknam. Angam da ito ti pudno marikrik na kita. Kaya't kadi ang sawan day na. Nga dapay lang panagayat mo kin ni Margie. Saka mo. Angam mo rin niya matlang dararamin. Naladawan ti amin. Kapot na umadanin ti panagkalay sa ta. Da kayo matgayam dagit na, Donald, Margie. Ha? Luisa? Wan. Kat, kumusta kan? Kastoy, naragsak kamin ka ni Donald. Or-urayak laangan ti panagpasngay ko. Imbag ka pa'y. Tanaragsak ka, Margie. Sapay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti inararamit ko kan kaiti. Kat idaw dawat ko. Asapay ko matagda na yun ti kinaragsak yun. Ha? Kat sapay ko ma. Kaiwanam kan ipatag mo ni Margie, Donald. Uwan, Luisa. Ikarik day ta. Gapo tayo ayatag unay ni Margie. Kat da kayo ka ni Joshua? Kumusta kayon? Diya ka muna maurnos pa iti amin kada kami. Gapot ako na. Asaan ka no anaragsak iti relasyon mi. Kaya't nasawan na. Kurang ti panagayat na kanyak. Daytoy siguro ti bunga ti saan anasaya at nginararamit ko iti. Ti panang dadaal ko iti relasyon nyo adwa, Margie. Iso asaan kami matla naragsak iti relasyon mi ita. Lipato mong tinapalabas, Luisa. Ornosan nyo kahit iti relasyon nyo adwa. Sayang tinarugyan nyo. Kat sapay la kuma. Tama pa kawan nakmat. Na anyaman ti inararamid ko asaan anasaya at idikan ka. Margie. No siya, awanan kanyak tinapalabas. Gaputan na ragsaka kon iti sidong ni Donald. Amok, iso tinaikari para kanyak. Saan kat ani Joshua? Joshua, nasakit man day ting aramidak. Ngam itad kun ti wayawayam. Gaputa mariknak asan kan anaragsak itidan. Luisa. Awan matla ti sarbi nang agdandan nata. Gaputa ipakpakitam akurang ti panagayat mo kanya. Iso anawayakan amang panaw kanya. Sana bali. Kabail akmat nga awatan ti amin. Kan may sa. Daytoy siguro ti supapak ti panang pasakit ko kin ni Margie. Pakawanan na ko, Marisa. Nanasaktan kay Diyos ta. Maawatak, Joshua. Jakmat lang kaya't amapilpilitan ka lang ang amakidan na kanya. Iso amabalin mo ti pumanaw. Sana balit, tawan pa'y matanak ta. Jak mo mga agdawat iti pamakawan kan ka. Luisa. Sana bale. Tano talaga ada ti para iti tunggal maysa. Dumanon to dayta, akan ito. Nagsakitatan. Cindy, kunak nagragsakak. Ngamsaan matgayam. Gaputan na laos sa kinalitay ti mapaspasara kita. Anak ko. Nakumasa anak-anakin na gaw idi. Siguro, naragsakak man tita. Agpay sugayam ti kunada. Ano pinasakitam ti padam a tao. Kat agbalatag matlagan ka ti amin. Ala, husto daytan, friend. Nasakin man nga klunam, sana bale.
Saan kayo pa'y nagkasar ka ni Joshua? Kung pagsayatan na, saan ka, si Kugan? Imbag pa'y ni Margie, tayong kasarda. No asino tinapasakitan iti kas taon ay. Isumat nagragrag sakit. Anak ko, tinapatag ita kat nakaamiris ka. Pagadalam ko man ito'y akapadasam. Tapno saanan ang maulit, tipan nakapasakit mo. Nasakitan iti husto itinapasama kanya, ngem inawat ko asipupuso. Ket pagyamanak ti panang pakawan ni Margie kanyak. Ket nagbalin kami anasingerd iti tunggal maysa. Ket no may papan kada kami kini Joshua, panawan laengen ti makaibaga. Nuan niya agasat ti agururay para kada kami. Alakastan ket agyaman unay. Tuy pagayam mo, Luisa. Luisa pagayam ko, agyaman matiting ka panangimbinglay iti pakasaritaam. Akit ala, di ka maupay iti nasaem akapadasam iti biyag. Tadumteng to ti panawen, amasarakam ti talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Luisa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.